Hayi ngiyamuzwa kodwa amangala wakhulumayo. Ukhuluma amanga. Ukhuluma Uyadliwa lo baba. Uyadliwa nje impela. Akawini. Angaze ngibone lutho yakhe nje athi uyayifaka endlini. Like unesikhathi singakanani like umuphi imali ubone ukuthi iyadliwa. Yo seyisikhathi eside. Isikhathi eside. More than 6 months. Yo sidlulile naku 6 months. Idlulile. Ma brother ngicela wayeka amadaya akufanele uthiyami. Haba ngizozama bro since ukhona ngithola. Hayi sengizozama marina ngiyacela ngaphinda ngizela ngabantu bro. Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kishi empilo is a costa goke nama osta. Sisule kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila my sister. Mina igama lami uRich from Rich Nation TV ne. Ngithole email that's why ngila my sister. Ngifuna ukwazi before ngizongena endabeni ukuthi uwevela ngibhalele. Yebo yimina. Okay my sister. Ngibonile lapha kule email ukuthi ubhale something ukuthi baby daddy yakho iyakhembula. Kahle kahle kenzakalani my sister? Yebo kunjalo ngiyasebenza imina osebenzayo yena akasebenzi kangihola ukuthi ngiyamnikeza imali ukuthi like athenge ukudla for abantwana yena into ayaziyo ukuhamba ayogembule udlala ama dice ngibuya abantwana bayakhala endlini ingabisazi ukuthi kwenzakalani mayilokho nginicelile ukuthi ngicela nizongisiza ningibonisa ukuthi ngenze njani ngaye. Okay my sister ngifuna ukuthi uyibeke kahle la usho ukuthi yonke imali ekumele athenga egrocer udlala ngamatazi. Yebo kwenza njalo bhuti wami. Uyawina leyo muntu. Akawini Uyadliwa. Yebo. So imali leyo mayidliwe kusho ukuthi endlini anekudliwa. Akudliwa. The whole month. Until my sister. ngisebenze futhi. Ayikho fair lento ayenzayo. So okay mawuzama ukuhlala naye phansi umbonise uthini? Akakhona ukukhuluma nami into angitshela yona uyangithuka nje. Phela. Yebo. Okay my sister. Ngabe yazi ukuthi masingathi sifuna ukumlanda singamthola kuphi or sicale simfonele sizukuthi kuphi iqeda simlanda. Bengicela simfonele ngoba ngiyini. Okay my sister. Ngicela selapha ebhasini sithathe ifoni simfonele sizukuthi kuphi and then sithathe from lapho. Asitshele nomnikazi wendaba ukuthi kahle kahle kenzakalani. Yabona? Right ngalokho. Yebo ngiyaright. Siye kuye my sister siyozwa ngayo. My sister. Manje njengoba simfonela ubhuti uthe somthola kuphi? Uthe somthola la ekhoneni. Ekhoneni. Yebo. Ila nihlangana khona vele? Yebo indawo yethu leya. Indawo yini ngalesikhathi sajola? Yebo. Okay. Hayi kuyazwakala my sister. Cha masifika lapho ungamsaba umtshele konke ne? Yebo ngizomtshela. Yeah, umtshele konke okukudlayo my sister. Umtshele konke because sizolungisa ngithi. Yebo kunjalo. Ukuphi my sister sisaya phambili? Ulo? Yebo ulo. Excellent my brother. Sure bro ngambona. Okrenda tsiyam. Bro. Nami ngimnanda tsiyam. Mina igama lami uRich from Rich Nation TV ne. Ngabe yamazi lo sisi? Yeah, ukelo wami bro. Ukelo wakho? Sure. Okay mfethu my sister ungibizile la ngithola. Unenkingi ufuna like khona udaba ufuna ukuthi silo ayinenyana ngithola. Angazi ukuthi ungakhona ukusigaya isikhathi sakho nyane le 2 minutes sithi kulungisa. Hayi. Ungarenga ucha. Singakhuluma. Sure. Master ngicomtshela ukuthi sizele. Into esizele la ukuthi masilungise amaphutha ami ngiyasebenza ngikunikeza imali uyahamba yogembula ngayo. Manje indaba lezi mfethu indaba zithi sithumo silisi manje amanye abantu bangena kuwo. Asikwazi ukukhuluma kuhlala phansi wena vele uphume nje ungithethise de ungithethisa ngakhona. Uyakuthethisa? Uyangithethisa. Awu ukuthithisa uphathi kwambantu bro eshota media mfethu. Kenzakala okay fine athi yami. Ngicela ungitshela iside lakho le story ungitshela ukuthi kenzakala. Hayi shobona imedia bro ngithola uyena afile sihlala sonke sometimes ukubuka mnandi ngithola. Manje umjiyo mina ngase angizela ngabantu manje ukuthi kuhambana ngase. Sekakuzela ngabantu usho thina siyabantu. Ya bro ngithola. Indaba lezi ukuthini kumele siye ngojeni seceta sithu. Kanti sicale kanjani sicale sithu. Nicale nithu mara manje uma sister seyamhlula ngoba uyosebenza ibhlungu lento lekusebenza yena wena udlalisa imali emadayisini mara mangwinile musinami yamkhaya bro mara uma sister yasho ukuthi awuyi manga yikho le nto le ngusibana manga mfethu bro mina ngiyaphanda bro awuthiyama ungasitshela ngathi ucele ngokudlala uthenga ukili bro ngisikele bro ungafaki awuthiyaka isuke ingekho awuthiyama ugrand sifrezo sky space la sikhulume nogazi yastay ngiyangithola bro sure okay lesihlala sonke ngithola bro lokho kuncane ngakakona bro mina ngiyapetsha la kumele ngipetshe khona ngithola bro ezinye izinto nawe uyacabanga umjida bro ngithola ezinye izinto nazenzakala estradini awuthiyama ngiunderstand impilo yasestradini ngiphilile ngigrand ngayo ngithola mina ngifuna uunderstand ukuthi uthatha imali yabantwana
ugembula ngayo. That's the main question. bro ngiyaphanda ile indlela Uyaphanda xa udliwe. bro mangwinile nayo yayivuma muslim Mara uma sister yasho ukuthi uhlezi udliwa musu unikela ngemali yakhe emphakathini awini. bro bro awazi gambling injalo awucabi langa lokuwina eliphi bro Ngiyacavi win-win lose-lose mara mawubona ukuthi akuhlangane every month end wena uthatha imali endlini ufika udlisa emadayisini ncane wayeka bro phande ngenye indlela. bro response ukuthi angisifuni ngiyasifuna sona ngithola na bro wami inkinga ukuhlangani no akuhlangani bro Uyaphusha mara ngiyaphusha bro ngithola konke engiphusha ngazo esayidini nazo ngithola manje ugele nemfite akayitholi indaba le bro ngithola bro imali nayo sukuthi ngizokala ngayo lesikhathi lesiyena makayifuna ngizabe ngiyiphethe manje no ngithola bro imali inamalanga wayo sure my sister yamuzwa ubhuti ukuthi uthini ngiyamuzwa kodwa amangala wakhulumayo ukhuluma manga uyadliwa lo baba uyadliwa nje impela akawini angaze ngibone lutho yakhe nje athi uyayifaka endlini like unesikhathi singakanani like umuphi imali ubone ukuthi iyadliwa yo seyisikhathi eside more than 6 months yo sidlulile na ku 6 months idlulile my brother ngicela wayeka amadaya akufanele uthiyami ngizozama bro since ukhona ngithola hayi sengizozama mara naye ngiyacela ngaphinda ngizela ngabantu bro angakulethela abantu mara bheka uthiyami mawuyenza into eright vele thina nesiza ngithola mara mawuliba ujika kusipana yena uma isiza ibhlungu vele nawe ngebe bekusipana wena uma isiza thatha imali adlala imichina adlale inini bezoba bhlungu impilo yakho ngithi bezoba share mara ngithola at least nama akazokala ngesomething kimi yabona ta ugela uphandile na ngithola bro anyeke sebenze sonke ngesikhathi esiwani sure you understand nama bro mara bheka bebikele ungasabi baby ngithola so wakreni into izowavakrendi next time ngithola bro next time asazi nini uNkulunkulu uyekela amadayisi ke amadayisi bro wami into engikhula ngayo ngithola ngikhula ngayo bro wami athiyami sekubonela iplan amadayisi akusempilo mfethu sizobona iplan ukuthi siyenzani ngawe ngithola njengoba usho kanjalo my sister esho my brother the wayekhuluma ngakhona indaba yakhe ngizisa ubhlungu yabona angimdefend ukuthi udla imali emadayisini kodwa uyasho ukuthi akuhlangana uzama impilo naye ngithola mina into engicabanga i-decision nami sengiyithathile ukuthi ngcono aphume endlini ngisale ngizibonela ngabantu ukuthi ngenza njani uzoba khona my sister yebo ngizoba khona uyiwani yebo yayizwa my sister hayi bro brother indaba ka my sister my sister bheka ngathi upemi izolo kakhulu ngithola bro ngathi zimshayele manje ngiyabona zimshayile akusuko upema hayi mina ngipemi my sister upemi izolo no awupemi angipemi bathi zikushayile lutho ngikhathele nje impela my brother uyamuzwa my sister hayi nomofu my brother ngiyakutshela bro wami ngithola umofu ukhuluma istory sensango manje bro ngihambe kanjani kwami bro wami ngihambe kanjani ngotsheni yami manje yikwakho la nhlala kusho ukuthi kuzophuma yena my sister wena uzophuma hayi ngangcono ke ngiphume nabantwana bami akunankinga ngalokho uzoba right ufuna aphume empilweni aphume nje empilweni yami okay let's say my sister simuphi second chance sibone ukuthi uzotshentsha na kodwa kuzoba nzima mara zame my sister because my brother uyasho ukuthi akuhlangana yabona thina njenge Rich Nation TV sina ama vacancy nyana esingamzama ngawe esayidini yabona kuze azokhona ukondlela umndeni wakhe mara masingathi simchashile simthole futhi asemadayisini ayileyo asekho responsible for yena yabona istory sakhe net my sister siyangithasha enhlizweni that's why ngisho ukuthi thina njenge Rich Nation TV asiphani ngemisebenzi mara ngazama ukuthi simzamele simsqueeze in somewhere la ku Rich Nation TV asebenza ukuze azokhona ukusupport umndeni wakhe okay ngiyakuzwa bhuti wami ngamupha lo chance uzomuphi second chance yebo my brother yezwa ngikukhulumela uthiyami ngicela usiphathe grand amadayisi akusimpilo uthiyami amadayisi okhefeli amnandi mawuhlalela okushini mara mawune family hayi indoda ayiye emadayisini for ukuthi iphandele ifamily yayo unless khona enye imali esesayidini owazi ukuthi ngasilela ukuthi ngiyodlala amadayisi ku right endlini ba right ayina flop ngithola mara thina njenge Rich Nation TV uthiyami asikayisani ngemisebenzi ngithola mara njengoba ungitshela istory sakho siyangithasha thiyami yabona ngizozama ukuthi ngikutholele isipaninyana la ku Rich Nation TV so that sizokhafa monthly usupport umndeni and sizokubheka thiyami mongayenza into right kusho ukuthi ke uma sister sekazo thatha decision the way beka sho ngakho hayi ngiyakuthola bro wami sure bro la ngibonge kakhulu nje ngiyakuthola kakhulu hayi khuleka ngicomele lapha esayidini uthiyami ebhasini sizothi masiceda la ukukhuluma no my sister sikutshela ukuthi siyenza kanjani indaba yethu ngithola
my sister Yebo. uzwile ngikhulume naye ngithi my brother Yebo, sizamile ukukhuluma naye isitori sakhe singizwisa ubuhlungu hayi ukuthi ngiyamdefend yabona mara njengendoda kubuhlungu uma ungasebenzi yabona lempilo leyo ukuthi ama-gents aphile njalo emadayisini hayi ukuthi ngiyabadefenda ukuthi abasebenzi and babelieve ukuthini mabadlala idayisi bazobhobha that's why athatha imali yale endlini aye edayisini yabona kodwa my sister asimuphi second chance sibone ukuthi kuyenzakalani and then soyithatha from lapho right ngalokho hayi nge-right ngalokho. okay ngiyabonga my sister ngicotshela ababukeli ukuthi i-Rich Nation TV ikuphathe kanjani njengoba size la Hayi ngiphethe kahle kakhulu. Ngiyabonga ngalokho, yebo. nathi siyabonga my sister ngicomele lapha ebhasini ngikhuluma ngababukeli sibone ukuthi iceda kanjani Mzansi hayi niyazi bafethu njengenjwayelo sifikile lokushini emakasana bafethu singenile phakathi inside deep esibindini sekasi bafethu my brother my sister ngitshela ukuthi my brother lezi sishaya idayisi bafethu ngiyazi ukuthi bafethu sonke sinethemba ukuthi masidlala idayisi sizowina ngelinye lamalanga kodwa my brother bafethu bathi udlisa imali egross kurafu bafethu kurafu kodwa sizamile ukuthi simlungisele my sister my brother somzamanyana ngesipanyana kuze naye begreen stop ke emadayisini bafethu aphandele umndeni wakhe Rich Nation TV njengenjwayelo bafethu ngicela ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya Danke.